namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel namuntlha of course hi ta yakeriwa laha hi beni wa president leyi nga ta hi khe hi linka na hosi Ngome Mr Post. Hey, so ka of course ra ti 20 ta October mani ku na video clip mi rhanga phanda yi nga yi fika yi vekela la mani yi kha yi gega hosi Ngome Mr Post before hi tlanga la what you need to understand ku mi rhanga phanda yi le ku teketele ka madigigi ko kumbe vhele ani va khompe ti-society ra tigigi naswona loko hey ni nga zondiwa ngopfu as Masati but yi le ku teketele ti-big gigs hinkwato leti nga ta hleketa hinkwato yi le ku teketele mi rhanga phanda yi kwale like if you can check day yi busy swinene so ze swi endla ku yi ze yi ta endla video clip liya a hi twini ku timhaka yi tingani la Nikoloko mengane buke Sene tate kaya Loko mengane buke Sene tate hingo Eko mwena amiswilabe Mena kune buka Kumbe ni vuma swa kenda Ametaza mene buka Loko mengane buke Sane doti tayo Mwati promota yo Mwati promota yo Hey so kumhaka leyi soka hosi Ngome Mr Post hi twe lako kumbe kumbe ni vuma swo khendla hey mhaka leyi hi tlhesa ka video clip yin'wana ya khale hosi Ngome Mr Post a nga tshama yi endla a hi referenceni la I think ta yi sungurisa masungulweni just for fun but section leyi lava ku hi ta yi twa kwala ndzeni ku a yi hlekisa live ya ku yi nga tshama yi endla ko khale hosi Ngome Mr Post Gomcha Gomo se ka ku ntolovela boy wa chisatale tan kota wena yeah ntwa eku ya pumps va ku trapini muzwe pumps va ku trapini mabodhela matata pumps le hinkwa etlhelela pumps wena kasi mi rhanga phanda va ze ku yi bale pumps le a mi hi byeli timhaka ta kona loko wo fika pumps va tinghoma va nge ku ndli nchumu mara loko wo fika pumps i vulavula hi Jona Post va ta ku trapa full ntwa eku mena hisa loko hleketa entlulini wena wena bra we mara mali phela entlulini ina yini wena ncini nga na xona me a ni hanyi vutomi bya ka Facebook swi swa me a ni swi ndli ka Facebook lexi ni tlulaka hi xona wena ko ma vana la mi fambaka mandla na swin'wetana swo phuva swo swi twa ku onge hwe kahle wa swi twisisa sukela vutomi bya mina mfumo vana kula na vutomi bya mina a ni bi music wo khendla mina hambi mani o fika ba music a ni tlula mina ni na problem because a ni bi swo khendla yeah hi languta that section a no ta yi ta kahle fika la so yi huma ka clip leyi xa mhaka yo khendla hi leswi beni ma nga na swi referensa swo yi vheta hi kota ku hi swi vona ku a ba yona hosi Ngome Mr Post hi mhaka ku i reference na mhaka leyi yo khendla leyi and stuff like that hi vekelela this section kai guys nyimpi leyi khale a yi ri kulukumba ngopfu leyi a yi ri kulukumba ngopfu yo hosi Ngome Mr Post na beni ma ka twana this section la yi vula hi yo xo hosi Ngome Mr Post wa swi tiva etsutsumeni ka Caltex ne hi mhaka sweswo swi ndlaka sweswi loko no kuma yi ta suka swa strike se wa ntolovela i nga ni tiseteli nge koti mina wena a hi bi tinghoma hi tsakisa vanhu ni ta sweswiya i tshika ku lava ku va against na life ya mina a ni hanyi ka Facebook i nga ni toloveli wa swi twa i tlhe sukela Joe ntanga wa wena sukela swi sweswo mfumo i ndla mavana ho ya mahlweni malama mandlaku it's fine ku ha munhu a nga ta ku blama a wu na mali a wu na nchumu and a swi vuli ku meni na mali mara mina vutomi bya mina a ni hanyi ka Facebook wena i hanya ka Facebook swi hatla swi tikomba ka wu na nchumu wa swi twisisa sukela life ya mina mfumo hayi kwate ngopfu
but endle swi va kahle ni vona ku se beef kahle ka se yi nga fambisana swibakele a yi kwata hosi ngopfu Mr Postcard. So of course leswi a yi baku hi swo sweswiya swo khendla a ni lama kota ku twa that section no hi twa na tin'wana ti-sections because video leyi loko yi humela kwani ngezani sungula channel mos ku vheta yi reference and stuff like that because it was a funny one and stuff like that. So hayi beni manga ni swo sweswo o yi beefa hosi ngo Mr Post swa ti-gig and stuff like that. So hey, so it's a challenging one because hosi ngo Mr Post yi ri a ya ha na mhaka na ti-gig so hi swo swi endlaka mi kuma ku swi challenge mi kuma ku a ya ha defendeleki ni le ka Gagash ku a hi ta tlhe yi lwela kambe ku fana lembe ra kan'we was it 2020 ni rivele ro capture is it 2023. Yeah, I think it was 2023 loko yi capture-riwini in Gagash. So yona hosi ngo Mr Post yi ri a hi na mhaka na swo yona yi dya hi sweswo swa panel beating so swi ka swi va a challenge ma vona mhaka leyi so hayi a raise defense ta hosi ngo Mr Post a yi raise.